excuse my look. V teh dobesedno sem dala vse na sebe, kar kao rabim zraven. Čakaj, imamo kva? Zdaj sem nekaj ugotovila. Čakaj, tu imaš ekranček, a ne? Moj fotor je rekel kao, da ima za mene profil nastavljen. Kako to deluje? Klopimo avto. Bom pol naštimala CarPlay, pa to, oh, Jesus. Ravnavca nisem najdla, da ravnavca nimam sabo, upam, da bo moja frizura v redu zdržala. Ne vem, ga bo šla kupiti. V glavnem, avantura se začenja, zdaj grem v Ljubljano. Ja, ful sem happy. Drugač pa ja, imam fotorov avto, X3, for the kids. To je the ultimate mama mobil, tako da neč gremo. Ja, nekaj vam lahko pokažem. Čak, ne vem, kako se vzela sicer videlo, ampak morate to videti. Oh my god, pač zelene lučke. Hello, bom pol v temi enkrat pokazala, ampak ja, ta avto je fucking amazing, jaz ga obožujem. Kaj si izbrala? Vse, Pokémonem. Vse, zdaj collect them all. Zdaj smo bili z Majo, malo v shoppingu, malo na kavici. Jedli smo, nisem ful nekaj snemala, ker again moram se še navaditi, ampak smo bili v TCG shopu, obviously. Kupila kapo, pa Majči mi je kupila še Pokémone, tako da imam pol doma en unboxing za narediti oziroma unpacking. Zdaj pa grem spat, res se moram navaditi nazaj vlogat, god damn. Pa ful vroče, ratuje tem avtu. That's the sound. Je kapica tega. Veste, cigo. Ne, ko me spet poučali. Sem to, ne. Nogavičke sem vzela v H&M-u. Troške so tega, če sem moja številka. Ne boš ti imel nogavičke. Si tudi excited za Pokémon karte? Da bom se eno Pokémon. Ta serija 1.5.1, ki so v bistvu originals noter, da sem vzela en tale paket zaradi tega, ker sem hodila pač Bulbasaurino, pa Charmander, pa Squirtle so. Dejansko je to kao, pol ga i vse zbereš. Oh, Jesus, ok, to bom hotel obesati. To lahko obesiš. Ejo! Squirtle, Bulbasaur, Charmander. Ok, zraven dobiš v tem paketu še 3 te. Nevermind frizura. Ok. I wanna be. To tebi, da je lahko mi pa pojemo. To tako, veš tako oni videi, ki odpakirajo in pa so tako, oh my god, ta je ful vreden, ne vem, niti približno, okej. Ta je shiny. Teh imam že po moje 8. Tega sem že prej dobila. Oh, Jesus. To tudi že imam, ne vem. Snorlax. Nice. What? Mewtwo, holy fuck. Yes! Spet ta Blastoise, very shiny. Kaj je to? Ditto! Wow! Obožujem te, ki so ekstra shiny. What? Mjavs! In to ni shiny. Ta je tudi ekstra. Zdaj imamo pa še en paket od teh 1.1. Wow! V glavnem, to so vse karte. Very cute, nisem najdla še enega Blastoisa. Zdaj bom pa zložila in pa doma jih bom dala v albumček. Jutro je, danes gremo v Italijo. Najbolj cute roglički za zajtrk, pa kavica. Very good. Pa moja crazy ass frizura. Gremo! V glavnem, potovanje do Gardalanda se pričenja. Yay, let's go! Kaj ti delaš? Živjo, v glavnem, zdaj smo v Italiji, zdaj gremo v, kje? Sushiko, yay! Oh yes. Fake ass McDonald's, tam je late drive. Gremo tam pa naročimo en Happy Meal. Ja! Jaz sem dobila mojega tartarca. In pa imamo še tudi sušije. Sam po moje ne bom snimala vseh, ker hočem samo navaliti. Guess where we are? Niči smo prej vlogala. Celo pot je deževalo. Oh, Jesus, kaj? King in the castle, king in the castle. King in the castle, king in the castle. King in the castle, king in the castle. Dobila smo hrano. Zelo okusno. To je to, that's the vlog. Marcello, this is not how you drink coffee. I'm sorry, here you go. Mamma mia, Marcello, that's not how you hold the pesto. Mamma mia! Okay, here you go, Marcello. Marcello, this is how you drink coffee. V glavnem v Gardalanda smo zdaj iščemo parking. Sotto passo, nimam pojma.
Zdaj smo v medieval trgovini, ki je najboljša ever in imajo fucking katane. To bom jaz vzela. Sicer pa na koncu, ker malo mi je oko s tem hoditi okrog, no to fuknu ven. Dan 3 bo zbal Zoro iz One Piece. Yeah. You can make it work, eh? I can make it work. Ta rdečo bom pol vzela, kot sta. Ja, je še šunga. Sandra bo vzel pa tega. To bo fair fight. I shall wait to stay with me. To, da ne bo kdo mislil, da je to Fortnite lama, to je alpaka. Ki mogoče zgleda ki isto kot Fortnite lama, ampak ni. Ej, pač ful je cute. Still very soft, they punch it, mogoče že bil kak shield ven. Jack Black zviša. Bolj decent tukaj. Ja, true, ja. Glavnem, zdaj ni več piramide, zdaj je Jumanji. To je zdaj v bistvu drugi ride v Gardalandu, kjer je Jack Black zraven. Ja, prvi je Kung Fu Panda. Sem vedel. Ampak me ful zanima, kako izgleda, ker pač piramida je bila my shit in zdaj ni več. Rest in peace piramida. Jumanji! Rabiš malo sadja. Looks fucking delicious though. Oh, I'm fucking jealous. Včasih so bile une. Ni več tega sad, jaz sem imela high score drugač. Skill issue. O ne! Zdaj Gardalanda nekaj nismo ful snemala, zaradi tega, ker se mi zdi, da je te Gardaland najbolj basic od theme parkov in pač ne vem kaj novega še sploh lahko pokažeš. So. Zdaj gremo pa še na drevo, ki je prenovljeno. Včasih ni bilo to bright orange. V glavnem zaradi tega, ker hočem... Drevo gremo še pogledati zaradi tega, ker me ful zanima, kakva bo reakcija, ker je trippy as fuck. Če greste v Gardaland, nujno drevo. Če ne, niste bili v Gardalandu. To je to. Yeah, what she said. Kaj tudi si niste biti, resno? Eminem bi kilu ta biti. Predvsem in the house. Kako na mačko zgleda. Ma ti assicuro, parola mia, che esiste davvero, non è fantasia. Danes smo v Movielandu. Holy Damn, okej. Greva probat corn dog. Jaz sem ga jedla nazadnje na japonskem, bil je gaben. Tako da upam, da bo ta boljši. Hi. Nisem dala lepo. Wow. Isto grdo si naredila. Daš ne. Pavla, štuki čisto na koncu. Zdaj imaš best of all world. Ne znam. Ni bad. Boljš kot na japonskem. Sorry. That's my guy right there. Ja, jaz sem se že umazal. Direkt sem se primila. Vzela smo si frappuccione. Jaz imam single shot of espresso, ona pa double. Muska, upam, da ne bo copyrighted. Dobar. Jaz approvam. Jaz bi ta snow machine imela doma. Mamma mia, pizzerija. Zaključujemo dan v Movielandu za spet chili hot dogom, ker pa so očitno
Edina stvar, ko jo jem. Bom probala jutro spet najti chili hot dog, samo zato, da imam pol 3 dni od 3. Jaz bi rekla, da je ta boljši kot včeraj. Ima več chilija dejansko bolj. Ja, ker je konc dneva. Bade več, če greste v Movieland. Movieland se zapre ob 7, ne kasneje. In je predvsej zgodi. V glavnem mi, da smo zdaj šla še pač zadnjo stvar pojesti, smo rekli, naj dajo ekstra chili gor. Zdaj, ko pač je itak konc dneva, naj ga porabijo. Tretji dan, tako loko. V glavnem danes smo v Aqualandu oziroma Caneva. Včeraj smo imela res skosno perfekt vreme. Včeraj je bilo vse prazno, je bilo slabo vreme, danes je lepo sončno in smo tukaj v Aqua parku. Zdaj pa iščemo pa že ATM, bankomat, zato ker rabimo 5 evrov za locker plačati, za lahko jaz kaj telefon pustim. Not good at all. Ja. Ful hudo to, drugače, šla, si sam sestaviš svoj pokeball. Če je kamera malo slabša, to je zato, ko imam unovitek gor in pač da lahko gremo v vodo z telefonom. Ker I don't trust in nismo dobila lockerja, zato da bi dala noter telefon. Ja, fucking 5 evrov stane. 5 evrov, what the fuck? Also eno pino colado sem že spila. I just had sex and I'm about to have nachos. This is the greatest moment of my life. I just had sex. I'm about to eat nachos. It's the greatest moment of my life. She didn't have sex with me, just saying. I don't know where she got sex from, but she got it. Evo me, par dni kasneje, jaz sem zdaj doma, kupila sem si lamiko, itak. Tale precej malo je drugače star. Ugotovila sem, da je star 20 let. Ker sem bila 20 let nazaj prvič v Gardalandu. To je celoten video, to je to za Gardaland. Nisem toliko snemala, kolikor sem mislila, da bom, ker, kakor sem rekla, nisem več navajena toliko vlogat. Res moram priti nazaj v to, da pač več vlogam in da dejansko imajo vlogi smisel. Upam, da vam je video všeč. Napišite mi dol spodaj, če ste že bili v Gardalandu, ali pa v Movielandu, ali pa v Aqua parku, Aqualandu, ali pa če si želite iti. Jaz vsem priporočam, da greste, ker je ful fajn. To je to, lepo se imejte in veliko se smejte, aja pa ne pozabite lajkati tale video, pa subscribe se, pa vse te stvari, pa followajte na Instagramu, itd. Čau!